Mwiriwe neza inshuti za Beat Medit, ni wa muhungu wanyu ngiye garutse. Tuje kuganira kuri airdrop zose zisanzwe zibera, yaba ari muzibera muri application, muri browser cyangwa se muri Telegram zose. Icyambere nuko ubana natwe kandi ukagenda uduhereza inkunga ku buryo nawe ugenda umenya amakuru byihuse. So ushaka kugira ngo usobanukirwe ibijyanye na mining, ibijyanye na cryptocurrency, ushaka mu kujoininga WhatsApp yacu, ukajoininga Telegram yacu na application zose watubonaho ni kuri YouTube, aho searchinga Beat Medit ukatubona, kuri Twitter murazibona, imbuga nkoranyambaga. Ukijya kuri channel yacu ya YouTube ugenda usobanukirwa buri kimwe cyose. Icyo kinzanye no munsi rero, tugiye kuri Telegram yacu, aho tumaze iminsi mining bita Paws. Abenshi barayizi. So iyi Paws yatanzwe n'abakire ba mbere, basanzwe batanga gatubutse. Nimba waramininze dogs, ukaba waramininze notcoin, aba nibo babigizemo uruhare, nibo batuzaniye mining. Nkuko mubireba bisanzwe batuzaniyemo task nshyashya, ariyo tugiye kureba, tugiye kwachivinga, ari naho tugiye kumenyeraho n'uburyo wayiparticipa n'ibyo wayiparticipamo ubifite byose. So murareba baduhaye iyo bita vote. Murareba ko hariho start deja, turakanda kuri start. Muri kubibona ko baduhaye gukora zino task uko ari 3 vote. Izi zose kuzikora muri kubibona ko bisaba stars 10 kuri buri vote aho tugenda hose. So ikintu rero kinzanye uno munsi no kugira ngo mwereke uburyo waguramo stars kuri Townkeeper cyangwa se kuri wallet yari yose, ariko cyane ukoresheje Townkeeper kuko niho igura, tanga stars n'uburyo waguramo premium ya Telegram kugira ngo ubashe guparticipa muri airdrop zibera kuri Telegram, kuko inyinshi zikoresha stars. Iyi task iraza kurangira mu minsi 2. Niho hano bagiye bafitemo amatask agira n'igihe agenda arangirira. So reka tugende twihuse. Ubu tugiye kuri Townkeeper yacu turebe uburyo twaguramo stars, Telegram stars. So aha ni muri Townkeeper yacu rero, tugiye kuba twagura icyo twakita Telegram star. So twihuse rero tudatinze, turaza hano, turaza hano aha muri browser. Ndakeka nawe utari kuhabona, tukandeho tuzamure tujye muri NFT, tukande kuri iyo fragment, ikandeho. Nimba muri kubireba neza, murareba hano hejuru hari agatablo k'ibintu bakora byose. Hano hari iyo bagurisha username ari premium, bakagurisha nimero, bakagurisha stars, bakagurisha
premium arizo zandi usanga bafite amatelegrame ari hejuru bakanamamaza. So abashaka gutanga ibyo bamamaza bakaza hano bakagurisha. So twe icyo kituzanye tugiye kugura stars kugira ngo twachivinge ya task baduhaye muri Paws. So twagiye narakanda kuri stars n'ibisanzwe haranaberetse muri kuyibona nubwo utarakonekise wallet. So urabanza uyiconnecte making sure ko hariho n'amacoin hariho n'amaton. Tubanze tuyiconnecte, kanda connect, shyiramo fingerprint cyangwa se password bitewe n'ibyo ukoresha. Nuko mubibona neza hano amastars 50 ahwanye n'amatona angana kuri ya 0.14. Amastars 500 ni dolari rimwe na ni toni imwe n'ibice 400. Amastars 2500 ahwanye na toni 7. So twagiye tugiye kugura toni 50. So ikintu urakora rero urazamo hano wandikemo username yawe ukoresha kuri Telegram. So username twe dukoresha kuri Telegram ni iyi ngiyi, kuyandikamo ni mizoda8 cyangwa se tujye kuri Telegram yacu turi searching, tujye kuri profile. Sorry gatoya, uraza kugira ngo ubone username yawe, uraza hano tuturango dutatu, uze kuri my profile bisanzwe, asigaye uri kubibona username yawe ngiyo urayikandaho uyikopiye. Urareba ko bahaze copy username, tuyikopiye tugende muri Teleton keeper yacu tuyipestingemo hariya, tukuyeho ya albaz, searching, kanda kuri search. Urareba ko izina ryacu ritarizaho n'amazina yose. So tukande kuri buy 50 star hano, 50 telegram star, ubanza kumakinga sure ko yafiteho, and then ukongera ukande kuri buy star, ugendeshe kano ga fresh neza, confirme, shyiramo na password, urindire gatoya, urindire transaction zibanze igende neza. Recordings in the book chain star, urindire transaction successful recorded in book chain. So urindire, kuyibona ubu ngubu tugiye kureba kuri Telegram yacu, twasanga zagezeho izinyenyeri 50 tuguze za Telegram. So twagiye kuri Telegram yacu, twongere nk'ibisanzwe dukande hano, twongere dukande tuze kuri setting, uri kuyibona, tuzamure. Nimba mureba neza akanda hano kuri my star, muri kuyibona ko za star zacu zahageze. So ubu rero tugiye guparticipa muri cya gikorwa cyacu cy'uburyo wakora kuri ira Paws kugira ngo ira stars ira 10k bari gutanga ntigucike, kugira ngo ira 10k bari gutanga ntigucike. 10k
10k coin muri kubireba bari kuvuga ngo baratanga 10k ku bantu ba participate muri vote. Mwibuka ko iki gikorwa kiramara iminsi 2, dore ngiye hano barimo barababwira. So rero ugomba gucunguzanya uburyo umwete. Mubonye ko bitanahenze, ni 0.70, bitageza no ku idolari rimwe. Urumva ni nk'amafaranga 800, 900, 1000 gutyo. So twagiye, urumva 1000 ntabwo cyatuma utagora amacoin angana gutya, kandi murayizi iyi Paws irahenze cyane, ishobora kuzasohoka iri ku mafaranga iri hejuru. So abashaka kuyiparticipa ndasiga link ipininze muri first comment. Abajoining abashaka kwinjira muri groupe naho haba harimo amakuru byihuse ushobora kumenya ama airdrop agezweho yaguhesha amafaranga. So turakandaho tuze kuri tomato hano vote, turakanda kuri vote nk'ibisanzwe, tukande send 10 stars. Ukubibona kande kuri send. Muri kubibona ko bambwiye ngo thank you for voting, go back. Twongere tuze kuri X Empire naho tukande kuri vote, kande send, confirming. Naho rero ko batubwiye ngo thank you for voting. Twongere tuze kuri card, kande send, pay, confirm pay, thank you for voting, cards project. So kubibona iyo urangije bagenda bakubwira ngo you have voted. So reka tugende turebe nimba za coin 10,000 zacu zatugezeho. Tukande claim nk'ibisanzwe, usubira inyuma gaza ukareba hano bahita bakubwira ati claim, ugaclaiming. So twari dufite 36,000 bibaye 46. So nk'abantu mwe aya mafaranga ntagucike, coin 10,000 ntibigucike. Kandi mwibuke ko gukora transaction buri uba wigurije cyane. So icyo nakubwira rero, nimba wakunze iki kiganiro kanda like, kandi subscribe mukenera kubana natwe mu biganiro cyangwa se mu airdrop yare yose atanga amafaranga. N'ubuntu ntacyo bisaba, sibye rimwe na rimwe badusaba utuntu tw'utugazi fees, twatundi tw'utugazi fees, nta kindi bisaba pe. Ni icyo ngibyo, bana natwe, wakoze kubana natwe ibihe byose, kandi ciao, turabakunda cyane.